Doming mabali namin. Ay. Anya day jayan. Ay sos. Ada nagkalong apo sa dita kusina. Ay, salbag. Kinalong ti pusa tay kunak a pangaldawakon. Ay, pusa! Ay, salbag ka. Day talang dat. Visit ka, pusa. Gunggunam. Napilay kan salbag ka. Panaw! Hindi ta maluwan ka man laangan. Dayta, maganab mo si kaamang ngalong. Uray jak makakitkita iti pusa no mangalong matlaang. Ay sos, amangan numatay daytoy. Amampunan ni Rosa daytoy a pusa ti karuba. Amangan no sa pulan nanto inton sumangpat. Ay, kunadamot asyam tibiyag ti pusa. Ay, saan amatay dayta? Paka nagtumot laang intonal daw. Ni, kasla, nagsisilap mat dagita matanan ako mitkita kanyak. Hoy! Apay akas la nagsakit yung panangkitam kanyak pusa. Bumalas ka? Ni, kasla sumungbat mat. Ay, pusa! Pumanaw kan! Rumwar ka dito'y balay. Apay akas di dagito'y matana. Kasla bumagbagang ako may kita kanyak itay. Ay, mabutungak sapay kit din. Tingat aldaw. Nagdagaang. Iswa, yilad ko man dita dagi-dagi. Agindayo nakmanmat nga agsyesta. Ay, naggapunta kita nagadua pusa. Kila at sapay ti kaadada dita. Ay, pumanawak ditoy. Ay, sa dinugayam to'y ayan ko. Ay, pumanawak ditoy. Ang sa dino ti turungat. Apay asaan ko ang napupuutan ti kaadak ditoy. Anyat na pasamak kanyak. Ti amok kat naturugak. Ang sa bali mo to'y ayan kon. Kasano ti kaadak ditoy. Asaan ko ang napupuutan. Ay, anyat na pasamak kanyak. Anya dayto yan ang mapaspasamak kanya. Ay, pumanaw akong ditoy. Makamuditan. Dita ti surutak. Basta tinapatag at makapanawak ditoy. Uy, anya ka din ti mapaspasamak kanyak. Ay, umatayuak ditoy. Adaywak dagita apusa. Domeng! Ay, imbag tamasabat ka. Ay, nanang.
Da kayo ba't ditoy? Ay, wag na. Anya lugar da ito'y dumay. No kasta, saan nyo mat nga amo no sa dino daytoy? Kasano nga amok? Kati amok na turugak. Hindi makariingak, magmagnaak mo na jak amok turugak. No kasta, agpada tayo. Pagamuan matlata, saan kon nga amo ti papanak? Aging gaan nakakita kiti pangan ti pusa. Pusa? Wen, ado a pusa tinakitak. Intarayak idata kaslamat sumakmal ti jarda. Kasta? Ay, saan nga rod ang nagduma tinakita ta adumeng? Wen, adumat a pusa tinakitak. Idi kala ata kasla nagsubli ti limbong ti utek kao. Kasta ka de? Nay, simbaan mo't day ta, masungad ta. Unak paiso. Ay, makimisa tapay dumeng. Saan kayo kumamas daw? Iti makita yu dito bagbagayo asimbang. Da nagsao. Da kayo ka din, anang? Saan? Sapsapulik ka rod. Ay, adan sakit di karkar na dito. Ay, anyan ni katugangag asupeng. Sursurutan dagiti pusa. Ay, itay pa'y amagmagnaak. Ngam, didakmat sinaan dagita pusa. Ay. Talaga ka di adinak sinaan si kaapusa. Talaga si katyag sasao, si kaapusa. Unmat, mas daw kayo kadi. Di mo, to'y nakadandanunan niyo. Sa dino ngamin ditoy. Apay nga agsasao kayo mat na nakaslatao. Ay, nakakaskas daw kayo. Kasta ti kunayaw. Mas daw kayo. Tapnam mo yaw. Adda kayo dito'y lubong may. Anya. Kasano day ta? Anya alubong yaw. Adda ka di masabali alubong malaksi ti lubong ti tao. Adda. Ito'y lubong may. Kasla. Dumeng. Apay nga'y ada talaan nga rod ti adda dito'y. Kasano day to'y. Anya lugar dito'y nga'y. Ayan dagiti da dumaatao pusa. Ay, idyak ka mo, nanang. Isikapay ti sumagang pati dumeng. Ay, nagbati dahi jay lubong yo Na kayo lang tinakadanon dito'y. Gaputa. Nadagsan ti basulyo kada kami ngayop. Nangruna kada kami pusa. Malagip kon. Dandani napatay ko tay pusa amin almalok. Ay, dumeng. Ay, yung kayo. Idarum kayo Nukanayon da kami adusan. Urayawan basol may. Pusa. Pusa, pakawanan na kunwan. Kat palubusan na ko na makasubli ay lubong mewan. Kasta, agpagawan kayo mat. Busa kami lakit kita nyaw. Angam, ada matrik nami masakitan. Paingay. Uray ni duming katawa di balay da. Nagkuyog da nga takan supeng. Malagip ko ko na ni duming. Sa edikwan, di mo tagsasaon. Akas lag mulmuling lang. Sa kunana nga da mga ayab kang kwan. Nikat kastamot ni supeng. Ay. Binasnutan na nga minday nagkalong apursa. Hindi kwan agtantan na mi timutain. Kasla mawanan. Ay.
napananda nga rudain. Isa dino ay di pang sapulak kadakwada. Kasanaon, nujak mauray ida asumangpad. Ang nagkuyugdang at ang agpaisaw. Ay, sigun kadagi jay nagsao a pusa. Sa bali alubong ditoy. Ay, dusak ka no ti kaadak ditoy. Ay guste, nga rayaten na ka din Jak amuno ka sa no aba kaawid ak. Ay! Si Kalibaket Soping Anya. Dita, agsa umanin day tapusa. Ngawan pa nagrespeto na. Basi-basik la kumamanin kat nga. Nadakala dya balay talaga mapangor ka manan. Kasano nga tagay makaawid ak. Lalaki at apusa. Apay kumano lalaki ka apusa. Ay no, sapay kasla na tao ang makisasao na gito'y apusa. Nobiyak na igay kaabay ko ikay. Posita, umay ka dito'y, bagbagaan ta. Dahito'y Abaket Soping. Bagbagaan da ka no. Inada akla dya balay si kapusa, sapli-saplitan ka. Apay, pusakal. Agtugaw ka dita sa angona. Taagpasaklotak ken kwa na pusita. Siya ate agpasaklot. Kasuron na ka, tanagalas ka. Saan kit din, Baket Soping? Award, nagangdod day ta apusa. Sapay madurmunak ka nagitala paayag na. Ay, orinado sugat-sugat na. Basol ko, nabayan na sugat-sugat, nagitala paayag na. Kakaasi ak iti pampamay ang tidaling ko. Ay, ipasyar da kagayam. Wanmat, may mayat no agpasyar tayo. Ngamte agtutong-tong tayo ditoy. Inton kwan, tila matichismis tayon. Intayo lang ang nagpasyar, Baket Soping. Nanang, jak mamating agpaypay suti kaadata iti daytoy ayan dagiti nagado a pusa. Lubong kano dagiti ayop. Agawid tan tumeng. Amom ti dalan. Ay, saan? Saan tamat nga amo no kasano ang nakadanon ta dito? Saan ayan? Ay, huwag nga rod. Pagamuan na tayo di agbalawak sa balimot ang lugar ti ayan kon. Nagadumot na po sa tinanglawlaw kanyak. Ay, dita ka pa'y. Kasaritak man niya pusa nga agdagan kano iti posita. Data yun dito'y sabangan. Sabangan? Wen, nagsabatan te bye-bye kan karayan. Iso asabangan ko nami. Uwan. Uray da kami a tao. Sabangan ko nami mat. Nakas asul ti maris ti danum ti karayan. Wen, adalam dita. Ket ado ti aglolomba iti linnangoyan dita. Ala, mapantayo dita. Nya dayjay. Dayjayan ti kadakkelan nga ayop akadwami ditoy. Kita emong doming. Ay, buaya. Ay, umayan. Ay di kagbuteng. Nasingpet dayta no nasingpet ka kenkwada. Kasaom Anya? Kasaom. Sumbatan na ka. Basta kasaom.
Anya? Ay, makasao ka kade, buaya. Di na kasasara awan maitid mo ka na. Mabisin akon. Mamatikan. Agsida iti tao dagita. Siya nga tati, sida undano awan maitid ko. Ay, depende. Nasingpot na kita. Bayang dadakil malagat mo. Mabisin ako na. Anya? Nay, baliktad sa. Amangan no si kati mabisen, buaya. Rawat ka ti amok abaya. Isa, rawat ka nga tanya. Ay, Wera masuron Makirin rin nabak sa laang matbaya. Sakit na. Kahit naman, di bagayo, tinay tatao. Uwan anya. Ay, arsagid ka na ni Baya. Iso adiyo, rabrabakan. Arsagid gayab di saan na makisagsarita. Ay, agparbang ka ng agsarita. Bakit suping? Ay, sos. Nagapgapuan na kita naglaan at tao. Apay, di mon mailasin. Nagdalong-dong dangaming. Anyangay, kano nagdaga ang tipalawan ditoy. Napresto. Udutin kalaeng kaputa makasid sida kagatan tipak siw abunog ti karayan. Nagimasen. Kain paksiw atukak ko ng buaya. Saan man natilay palpalagipyo na kayo nabiyag? Ay, anyangay. Makipagnaad kayon kada kami dito'y sabangan. Nalawa di kabakiran dita. Apag kikinamatan may kadagiti na paadomin apulini kan pusita. Naragsak ka po sakal. Tanakaado kayo. Nuda kami abuaya. Ado kami met. Ngamsan kami ngagtutonos. Surot mo kasano ang makapagtitimunos kayo, baya. Naman ti isuram tao. Ang mga nasirib kape met amom. Dumag kayo. Naimbag adamag tinaipalais kanya. Pagimbagan nyo amin. Da kayo nga adda ditoy. Dagiti kayat da ti makabalasiw dita adanom iti sabangan. Alaman ibagam no anya dayta laad ata. Kasta, aglilin niya kayo. Ado ti nakasagana ababoy nga ibusog yo iti balasiw. Sigurado ka, tao? Inumong ko amin na buhaya. Nagsisilpo kami na naglilinya kas itimbilin mo. Basta saan kayong agkot-kote. Tapno maoray yo dagiti sasagay sa kayo ang nalulukmag ababoy. Maipasida kada kayo. Ay, Dumeng. Adyo ti planom. Apay naglilinyam mo ito naginabuaya nagtatapaw di tadanom. Sirib kan sikap nanan. Makaahawid apaman ang makabalasiw ta dita naglawa. Ken adalam adanom. Anya? Ay, makabalasiw tan kunam. Di yo makita aya. Rang tayon dagita abwaya. Aywan. Kadagaling nanang. Kadwata dagiti pusa bumalasiw. Ay, di kayo agkot-kote. Da kayo abwaya ta bilangan kayo. Agbilang kami. Tapno ammo meno mano kayo amin.
Tapno amume no manumot ababoy ti paisagana me amayawat asidayo. Alawanan. Nasisingpat kami, abuaya. Pasat tayo tayo akadan me. Alerto nanang. Ah, Agtalaytay tayong kadagita bukot ti baya. Daras. uwan Dumeng. Amumot ng dagiti pusa ti aramidan da. Maikarotan ti basol ta kadagita apusa no makabalasiw dan. Ay, agbilang kami, baya! Maysa! Dua. Talaw! 5! Daging baboy me. Iwala siya ko. Uwan! Agalunon kayo kadagiti biktima ti piste. Nagdadakkel a baboy apaman a makabalasiw kami. Dumeng. Makabalasi tayo mata. Ama ka no ilumos na tayo mo't nagita buhaya. Tagtagari, nanang. Agbilang kayo kit din. Thank you, Doming. Bakit suping? Nakabalasin kaming. Agsuple tayo, iti balay, tagkisigon na mo tayo. Ay, di kayo na ariwawa. Da kayo apusa. Agawaan nyo kit di titumakyas. Anya. Ayan nay, tiado ababoy, ngayon kayo, asidan, dagitan nagado, abwaya, ang pinaglilinyayo. Tagtagari ko nakit. Ala, umuna kayon. Urayak pa'y ni nanang suping. Alan nanang, umay kayon Apay ngay, adi kayo pa'y bumabad dita, nagbatayan nyo abukot ti baya. Ay, Dumeng. Apay nga jakmot makakal dito. Jak mayadang dagit ko isa kakaon. Kaslamot na ipigkat na dito bukot ti dagdak kalabwaya. ha? Jesus, ang mga nun nakadlawon dagita abaya. Ay, alan nanang, dumsaag kayo dita bukot ti baya. Da kayo lat na bati ditan. Apay nga, sa anak na makagaraw. Umay ka na, tatulungan nak dito. Ang batay ka dito may sapay abwaya. Jak makaalis dito ya talaga. Ha? No, agbatayak manan dita baya. Ang mga no, ilangoy na kun ayadayo dito'y takdang. Dumeng! Agaraw ka na, tulungan nak dito. Yan mo ba? Nangeg ko. Awan samet din kariyo ababoy. Ngay pasidayo kada kami. Ha? Ay, kwa, buaya. Saor kayo. Kinunam warasan da kami. Itis sasagay sa kami ababoy. Ayan da nga. Ay, madamdamalaan. Mayagdan dito igit ti... Swetek. Kakano abuala. Di ko na masikapan na kami. Ha? Dumeng! Ang sansanon to'y nagbataya ka buhaya! Umadayon dito! Ay, tumpak kayo. Tatulungan kayo ang makatakdang ng nanang. Saan da ka nabalubusan? Sika abaka. Ay, nanang! Tumpak kayo! Ano san rin ang pagbibingayan? Pinapolvet abaka. Nanang! Saan? Di... Buaya? Buaya dyan na tagtaga-inop ko? Doming, mabalin namin. Ay, nagmayat talaga tirik na. No presko ti angin alang aban. Saan apulyutad? Iso nga, adayo akay kayat ko ti agnaad dito'y probinsya. Ngam iti syudad.
Nay, mayat man ti iladam ti tapapag iti sirok ti mangga, Domeng. Uwan man, tatang. Mayat kasta ti biyag. Il-ila, turturog kan mga latan iti inaldaw. Agparpariirak man lang, tatang. Liplipas mi ngamin nga nagchat kan Rosa. Kasta aya. Mayat man. Ay, presko ti angin. Uwan Sa bali lang amin no adda mo yung iti arubayan. Ay, wen. Gusto reta. Kuma, tunggal arubayan ket adda mo yung. Tadakkel lamang lapod iti epekto ti global warming. Ngamin, polluted launa ti lubong, ket bumara. Iso adi tay madmadlaw ti dakkelen, nagbaliwan ti klima. Ne. Apay nga umiisim kay ti kasta, Domeng. Di mo nasamot naawatan dagiti mbagak. Naawatak. Mas daawak lang amin. Amuyo dagita. Ay. Natural. Adun seminar tinatatindarak manipod pa iti nagbalinak nga opisyal ti barangay. Nagatindarak pa yan iti seminar, may papan iti global warming kan climate change. Nay, imbag man. Amuyo asawon day ta. Una. Tatalaga anak seminarak. Sa anak mo't akas kadag iti daddo mga opisyal, pag-aayat da ti mapmapan kadag iti seminar, tamakan laeng tigapuna. Anya? Adu, kendakil ti akim tayo aman nalon, tapno malapdan ti kakaro ti global warming, Domeng. Kas kuma, iti panangliklik tayo, ngagpuor, panagpuor iti basura, pakairamanan, kadag iti bulbulong, dagiti kayo. Dakil ti akim tayo, tapno masalwadan ti nakaparsuaan. Gusto kayo, tatang? Kaya tayo manwinsan. Tunggal may sakada tayo, dakil ti kontribusyon tayo iti data. Nangruna, dagiti adalugan da pakiramana mo. Anya? Katwan, kasanaw, si madutin ti tao, manmanon ti makaano sa magmagna. Talaga mo ta? Anya ti makunam. Punawin saan? Ngala, ituloy mo ti aguldag dita. Pagbalinemon arabi ti aldaw. Talaga amayat dagito yung mula yung anat natang tatang Sa bali talaga no organic. Ay katwen no paisan mo't nalawa unay daytoy. Napintas, tanataripato ahustaw. Kasmat lang ka no iti anak No adoonay iti anak, posible marigatan dagiti naganak mangtaripato kadakwada. Ket agkamtod ti pagpakan. Nakugutong da. Husto ka. Ngam, numay sa akas kinirusa. Ay, nakita man. Uwan tatang. Naipaay met husto panang taripato kong kuana. Uwan na ya. Uray pa'y nukasta. San na akayat asawan, ama inak mamunayan ti anak me. No agbidot ka. Mabalin ko latang ibabawi king ka. Tatang? Iso ade mo padpadasan na paldaangan when no iroruman ti anak may
tasyak ti makalaban mo. Ay, di kayo madanagan, tatang. Jakto aramidon dayta. Nasaysaya at tinalawag asaritaan, Dumeng. Ay, ikarik, tatang. Ayatak to ni Rosa iti awan kaasping na apanagayat. Good. Awang gayam. Marugyanan ti proyekto ni Mayura. Ket ka si tinakunana, dagiti mulak ti model na. Dagiti mulak ti mawagan iti pinaka. Barangay Pinaka. Awan, pinakamalaking kalabasa, bagas ti kamuti, tarong parya ken okra, ken aminin. Kasi ti utong, may samitro ti katidug na. Pao? Wen, Duming. Oh, makita mo. Agasum dayta. Organic pa ya. Anya ti inusaryo, tatang. Amangan mo't no adda shabu na. Anya? Adamot lang langgong mo niya. Ay, joke lang, tatang. Talaga ang makapabilib dagito'y mulayaw. Nagdadakkel da. No adda kontes may papaniti pinaka kadagiti apit anat nateng sigurado ang mga abak kayon. Awan siguron tikas kadagiti mulayaw. Kumusta dagiti mulab, Gusteng? Ay, mayat. Umayan dagiti manginspek iti organic farm ta. Addan pa kuntis ni Mayura para kadagiti apit tayo pinaka. Ay sapay kumaataawanan parikot kadagiti mulab. Panagkuna katawanan. Kababain kat ni Mayuran ano pumalpak kamanan. Mangtangdana kiti mangbantay iti farm. Ikit na saya at ano kasta. No dalang matiliwa ka mang dadal kadagiti mulak. No adala ang mang pasuyot manan iti makapura kemikal. Iso ti pasuyutak. Gusteng. Katwin, makamuditan. Ay, agar aramid ka iti pagbasbasulam no kasta. Iso nga ro danalimod ti ayon dagiti umay mang video. Tapno awan makakamo. Ket no danto pa'y mapasamak. Ore kas-kasano ket nakadokumentain. Nasaya at ano kasta. Tadi kakat maibabain manan na Ay, sanak anay babain idi bakit. Tadang rod ng dadaal. Chairman, magagaran kami na makakita kadagiti mulayo. Mapantayo ko man ni J Farm yo. Ay sige madam, ay mapantayon. Ay, mapantayon, tatang. Tada kanupay sa bali apapananda. Ay, bakit? Ay, mapantayo ka naon. Uray tadamot ti kaanak ka, mamangisagana iti mamerinda. Ay, wan lakay. Isagana milangan. Ito special ngayon naman tayo. Sige. Sige, tatang. Mabalin yung tiyo mo na. Tatulungak dananang. Sumaruno kami ton. Sige nga Ruden. Kababay no mataktak dagiti binaon ni Mayura ang nagpipintas. Okay lang, Chairman. Awan parikot. Sige, mapantayo nga Ruden. Sayang ti oras. Wow! Nagpipintasan, Chairman? Nagaatid dog, dagiti bunga ti utong yun. Dagiti tarong, kan, Jesus! Nagadun ti bunga daw. Kita nyo dagita parya, madam. Kanday tamat marunggay. Nagsalip-ayak, dagiti sangana anarnooyan iti bunga. Wow! Kanuray dagiti kamatis, kita nyo. Kabarbaro a variety. Yellow cherry tomatoes dagita, nagapo pa ya Canada ti bukal na. Wow! Mabalin na ka na, nakaslaran sunis. Makaiayo akitaan. Isu asan la para rikado dagita kita ti kamatis.
mabalin na saramsaman, ken atraksyon pa yun. Wen. Wow, Chairman. Sigurado lakit di. Da kayong tag-champion na di contest. Ay ket, sapay la kumaa. Ta napintas nga minabuybuyan dagiti kimampan asukugda. Ken nakaduyduyaw ti sukugda kamates. Ken pure organically grown dagita ma'am. Pulos nga wan naramat a chemical. Wow! Ay wen, pasiga compost tinausar aganagan. Okay. Partner, ditoy. Alaam amin iti video na gitoy. Ay na, talaga naka-ayat. Ay, bakit? Umay ka na. Iramad na kamutan iti video, anya ka na ya. Ay. Ala, umay kayon, ma'am. Karaman kayo mutan. Da kayo kin chairman. Amom chairman gusting. Pili bakit organic farm mo? Mayora. Kayat ko nga adapen day jay. Siya ka mismo. Mga rami dakmat iti kas jay. Kat isunto ti talaga nga organic farm iti ili tayo. Agbali na showcase sa makuna. Saan tula ang amula. Ipagkukontesan dagiti umili. Ay, mayat mayora. Ta dagiti rugit, dagiti dingwa na kasi ti baboy, kalding, manok, kan baka. Karaman meten dagiti marunaw a basura iti kusina, ti makumpos nga agbalin nga apuno. Ay, wala, mayora, gusto. Kaya nagpamula ak tupay kadagiti muyong, wano, fruit trees. Ay, husto mayora. Tamang tulong dayta amang palamiis iti lubong. Tanakaroon na yun di kinabara na. Wen, Chairman Gusting. Iswada itoy. Mapaspasaran tayon tinakaro ak kinabara ti panawin. Dakelen tinagbalbaliwan ti panawin. Ay, husto kayo mayora. Sagsagrapon tayo ti epekto ti climate change kan global warming. Correct. Nga malala. Sapay ko tawan unay ti dumteng nga bagyo ita. Iso nga raw, napintas ti proyekto yaw. Uray ti panang surot lang iti organic farming. Wenno ti nakaisigudan awagas. Dakkel tulong daytan tapno makerasan ti gastos iti panagmula. Salang nga dayta, masalwadan pa iti salon na tayo. Oh! Bilibaken ka, Chairman Gusting. Talaga nga ado ti amom. Ngamin mayura. Karbengan ti tunggal tao asalwadan ti salon adda, babaan ti panangibirok da iti wagas, apanang liklik kadagiti makadadael iti salon ad. Isu nga ruda kayat ko ama ipatungpal ti organic agriculture no mabalin. Ay, uwen mabalin mayora. Kayat ko nga ipromote da ito, Chairman. Wen, tamay sa alintag da ita. Kas nakunak, malaksi da makatulong amang keras iti air pollution. Manamnama pa iti kinasalun ato dagiti umili, gaputa organic, titaraunda. Nagpamula akpay iti fruit trees, Chairman Gusting. Naimbag no dagita ti may mula. Tasana basta pukanen, gaputa agbunga da iti taraon matlaeng ti tao. Uwen, husto deta mayura. Nga madaan mo ka ng pukan iti mangbanggana ta inuging na salbag ni ayat. Chairman, anit makunam kadagiti produkto kalakok. Pure 100% organic. Napintas. Kas makita yung matindi resulta.
O niya, approve. Ay, uwan. Ito oray ni Mayura. Kahit naman di kumatang iti lakom, tausarin nanto iti organic farm na. Approve, Chairman. No problem. Dahito iti may bagak, Chairman. Ikang kapay iti dakla komisyon mo. Anya? Wang, Chairman. Ay, no. Sana all. Ay, nagmayarin. Saan ka nagdanag? Numadanon tayo ti itid ako ta kanya. Kidawag na ikan na kay tilugan mo. Anya? Wang, Chairman. Taangay sikat tinang endorse iti daytoy. Amin to agumatang dito'y ili tayo. Si Kanto ti pagkatanda. Talaga? Wang, Chairman. Si Kanto ti makuna nga exclusive dealer dito'y. Oh, di nagtakkel ti kwarta. San ka di, Chairman? Anya di kinudabdumay. Nakaskas daaw tila ako ni Dondon Atumboy, ngos usaran ni tatang yung kadagiti mulan na. Narigat yagat atap iti dakes no awan nabatad apammaneknek iti atap nanang. Ang jakman nam mo. Takasla agdwa-dwaak meten. Anya? Awan pa nagdwa-dwaak iti wagas ni tatang agmula. Talaga sinurot na ti makuna nga organic farming. Pulos asan ang nagusar iti chemical agraman abono. Saan ang nagusar iti makuna synthetic fertilizer. Kastamutan kadagiti pasuyot. Ay, day tanga road. Ken tailaklako kano ni Dondon nga organic kano. Pagpadakkel iti bunga, pangpaado, ken pagpabunas. Ita, anya nga road ti problema aya. Pag kunaampay laang agdwa-dwa ka. Ay, kwa. Ay, si kakit demot. Awan man da apulos ti talag mo kang tatangyaw na kunak. Awan sapay inaramid naman kaya na-pressure mo. Ay, adamat Saan nyo lang ang mukat? Alam ko na, Nuan. Tulungan nga ron ni tatangyaw. Uray pa no saan kan nga opisyal iti barangay. Congratulations, Chairman Gusting. Agiyaman agmayura. Ti barangay yo nagbugsutan tinangabak iti overall pasalip tayo iti organic farming. Agiyaman kami launay, mayura. Iso kablawan kayo kanina na Sufing. Ay, agyaman kami, Mayora. Amo ka nagtintinulong kayo nga gasawa. Kat dayawin kayo launay, uray no addan edadyo. Naaramid yo pa'y laeng dayta. Saan laeng nga para iti salunat, ti tao, no di karaman iti panakasalwad, ti nakaparswaan. Ay, puno dayta mayura. Ket agiyaman ak launay. Addan dagitay kinatulag yo amang pakyaw kadagiti natengyaw, tatang. Nasayat. Si kaman langen di manggita kadakwada, Dumeng. Adanasken nga si kaswa kaya munisipyo. Sige Total, awan mo't aramidak ita. Nasayat. Tanay, mapanmot ni nanang yo jepon ni Raria. Mayat Diyan niya, tatang. Imbag tadakan. Si kanti mga iwan iti talon ken bangkag. Tanya ko mga cara medem ita. Kit nagikat kamutin na chairman. No ti pa nagsursurat mo iti istorya ti pambar mo. Anya laang mo ti matgedam ditan. Amangan mo agkurang paya pagbiag mo. Ay, kwa. Naimbag ka tawan na nakyaw. Kanimbag ka ta saan matan akayat ni Rosa ti agawid. Iso nga,
talon kalaengan domeng. Ay saan? Manjak. Jak kay tagtalon. Jak. Ha. Anya? Agtalonak? Agyamanak. Tatag-tagainap ko lagayang. Kunaklan pudno nga agtalonakon. Doming, mabali namin. Madia, aguri-gura ka talaga na. Ay, trangkaso nga tanda ito eh. Sapay awan di sekretarya. Nyanda ito eh. No kumasaan na nagikat ni Duming nga kapitan. Uri sa anak ko man ngam umadi ti barangay hall. Ay, hawagak man ni kagawad matmat. Bareng makaumay. Tadi mangkat umayan di kagawad ngagyo ti kumaita. Sadot at talagamot daya kagawad eroban. Madimot nga rod no irikap ko to'y barangay hall. Kumaa no Sabado. Ang katingaan mo't tilawas na. Kababain kadagiti ka barangayan. Ne. Nakauna mo't dahito yung umawawag. Nimot tayo masuping. Hello? Dakay, mapanak gayam di punirarya. Iso nga... Oray, saan ka pa'y kumaamapan, tanay? Hagawi daktag gori-gorak matan. Anya? Wan. Itay pa'y kumanga agsubliak di tabalay. Ngam awang pamanawak di opisina. Urak bit nga umay ni kagawad matmat. O sige nga rod Sa anak nga rod ang amapan na di punirarya. Wan. Bay ampay lang aging joy nakamasayag ijay no daman. Ay. Adakit maitabon ita Ang ambay tawagak ni Sara. Wan. Sige, agawid ka nga rodan. Bye. Bye. Ay, bagkat ay mawag pa ngay muna ni Suping sa nagrubwat. Ano saan? Solo flight takmut la ijibalay. Yawagak man ni kagawad matmat. Ket nagrarambak dagiti engkantada. Apaman ana agasan ti ari. Ana bayag ana idalit iti idana. Ay, thank you, Lord. Naigibos ko matla daytoy fantasy nga istoryak. Ajak malmalpas. Ay, imbaglakit din. Nalpas ko to istoryak. Ay, magkatugtog lepak sa manan. Ni katugangak mat asuping dito yung mauawag. Hello, Nanang. Dumeng, adar aramida. Awana, Nanang. Kalkalpas ko to'y sursuratak ng istorya. Apay ka de? Maturog ka na sabay. Ay, saan? Apay ka de? Umay ka man labit ito'y balay. Agsakit ni Tatang Yaw. Ibanta ko may di ospital. Kastaya? Wan. Ay. Di na ka numod gayam kaya ti pa ipan di ospital. Angam umay kalata. Tanda pang ibaunan dan sakin ka. Wana. Ay, saan ka no pa'y gayam? Ay, anya ka diya talaga, Nanang? Kastoy na
Maturog ka no pa, ita paliiwan na ano umipikto, jay tinumar na nga agas. Isu nga ora inton al-al daw nga umaykan. Uno ora inton malamlatan, kalpasan pangal daw. Maturog ka no pa eh. Ah? Ay, iso O sige, kasdela ang barok. Umawak tumanan no kaskasanaw. Maturog ka lang tadidan. O sige nanang. Urayak lang aro doon ti awag yo. Sige, bye. Bye. Agurigor ni katugangak. Ay sos. Uso man itan ti dingge. Wano anya jay agwarwaras manen asakit. Akas la COVID. Puwera kas jay Ay. Puwera. Ay. Mayata. At dagundaway kun arumidab. Taimbabawi ni katugangak jay panangayab na kanyak. Iridap kumat. Agkontes kami kan katugangak agusting amaturog. Agam ay puwera agsakitak mata. Nakaturog pa'y mutla ang ni tatang mau. Bayan nyo lata ang makainan na. Sa bagay, kaawatan nga awan na sakit amarikna na. No mayat titurog na. Tanoad da, agas asog kuma. Win nga ron. Barang imipikto jay tinumar na. Tapno saan tayo nga ipan ni jay ospital? Sa may sa di na kayat ti mapan ni ospital. Adda ka nung agsakit. Wan matkit di Sa may sa, nasi ko rin jay ospital. Nang runa akat ka doon sa amatan ti makon-confine ita gapoy ti dengue. May sapay day ta adingge. Madanagan aktaamakan no na dingge kit di mat itatang yaon. Nadamot pagilasinan iti kudel no dengue. Awan mat kit di nakitak akas labin at lagon no rases iti kudil na. Barang gagangay la agurigor nga rod Narigat ti agsakit. Nene, makariingsan. Ayan ko. Mapantay iti ayan na. Umay ka dumi. Lakay. Anyat mariknam, madipay. Ay, nagpudot. Aglidong tayo dito sirok ti kaya. Agam ang mga nanang. Ay, sus apo. Ay, lakay. Lakay, anyat mapaspasamak ka aya. Lakay. Tatang, ayan nyo. Ay, naglugo kan duming. Ayan nyo kung kunamkit din. Kat nagbatad anak kay daak dito. Kasano nga min adi damagan ni Duming ti ayan mo. Kat nangagmiti ibagbagam nga aglinong tayo iti sirok ti kayo ta nagpudot. Ay, hawan kasta ngayon bagbagak. Bati, matilat ta tiriknak. Ay, Ipanda ka niya di ospital. ay, saan? Ay, Dumeng. Kaya ba nila kay kulapot? Ay, daytay ka di manumang nga mamuyon dayjay, tatang? Wen, isuting kaya ban. Nalaing amang agas mo't dayjay kat. Ayan ti balay daya. Ijay barangay kuladap. Ano sa munti sumang at iti bantay. Angam anyat sirbi jay motor mo ngay. Makadanon ti motorsiklo ijay. Ay, nastak jay motor ko. Amang ano, disgrasyaan nakpay.
Di mo't nga rod makadanon tilugan idi ay. Ano usap nga rodin ati magmag na. Tirigat na. Adayo. Anyan to pa'y nga oras na makasobliak ngay. Di pa'y masigurado nung madanon ko wenno saan. Ay, day talaang Ay, nilangan bakit sa bawel ting kaayaban. Ay, naimbag pa'y dayjay. As-asidag ti ayan na. Isulat ingkakitaan no di mo madanon, ilayon mo ti mapani di kuladap. Ay pamatlaang nilakay kulapot. Ay. Unaklano tay kulawa kasarasaritak ti umayan. Ay, isak da ito, ina. Iwan nga raw. Sika talaga. Saan ko amaan ninawan iti rupam ti kinasayaat mong agserbay. Anya ti kaya tiyo asawa nina? Sa balikan sa. Saan kakas iti sigod adumay? Nay, isak da ito, ina. Ay, hawan nga men ti marka day tabadaw. Sigod, ano makitkita ka, kit adalata marka ti badaw. No saan ati likod ti badaw, ti nakaisuratan na tinagan, ti barangay nagbugsutan, kit ti tamot sangaw ti badaw. Uwan, maawata kon. Ay, kastoy nga men. Sa anak kon nga opisyal ti barangay, ina. Ay, kasta aya. Ay, sana question na itata, si madutkan. Ay, hindi, sa anak Alawan, wunan. Maawatak matkat no, sumadutan ti tao nga agserbi iti publiko. Talaga nga may na, paan-anawa dagiti tao. Pasig nga ayuda ti Arcos, ti dila ti daduma. Ayuda. Sada pa'y laag sao-sao iti may kontra iti gobyerno. Kasi ano atulungan dagiti tao asadot alaman dumeng. Ay, kwa, ina. No sa daw ti tao, saan atulungan? Saan aya? Naglalaing dandagita sadot no paduulan lat kay kayat dan. Iuray awan makakitkita iti pada at tao no sadot may. Malaas tito ka kamabaddekan dagiti kakasta at tao. Pwe, makasauak man ako nakaw. Uwan nga rod, nakado kayon, ina. Aguray ka man. Anyat ibagam ayata, nagagat ka nga imay dito'y tuk-tuk titurod at teritoryok. Ay kwa, nagagetak ka talaga. Papaayaban na kayo ni Katugangak Agusting, taumayo ka no Santigwaran. Aggurigor, ina. Isot ko na ma. Ay, itay pa'y kumaan na karubwatak no di ka sumanao. Di mo mutimbaga adagaws. Siyak pa'y ti aking basol. Aywan aya, ina. Sige, agrubat kayo nga rodan, tayon. Ay, hindi nakdagdagan Daytime. Hinay-hinay, taamangan no adda kumuntra. Ay, agkutukot dagiti susuop ko asumalog. Nasakit dagiti tumangkaw. Ay, ubaan na kaon dumeng. No kayat mo amagasan day katugangam.
Uban na kaon. Nga idanon ijay balayda. Ha? Ay, sige, ina. Agpauba kay latang arod kanyakon. Ay, Apo Diyos. Ikanak itipig sa bilang amang uba iti daytoy abaket. Kutungit ni ina sa bawel. Ngam, bimato ti dagsan na nga inubak nanang. Ala, ano sampay Uray kat ni imot katuga nga maugusting amang ipaat pataglaunay kan katigapuna. Ay, uwan matkit di Sapay timing lang kunana itay ta iridop na kanupay. Wen nga rod, kat ni mayat ti uurukan na di tabangir a kwarton. Nabannog kano ngamin, sagal al-al. Amangan kano no mamamlingan na ni tatang. Iso nga yinanana kanupay. Ay. Ne. Ayan ti pasyente. Ay, nakariingan. Ay, ada iti kwarto, ina. Ala, mapantayon ijay. Wan, mapantayon di pasyente, ina. Ay, sige. Namurmuraya na kaon. Barang maagasan na ni tatang. Tani, kasla isumot ti paagasan. Shh, di mo unay pigsaan. Di mo kontrain duming. Bay amlata. Ne, sibayin da ko na. Ang mga numatwagag. Inasakay ti tumangkaw. Uwan, ina. Sige, magna kayon. Malaminak. Apay nga hinsarak naksamot iti pressure. Nalami siya ka mangaga. Ngamlay. Napudot ka unay. Bag na nakamay kamot langin na sa bawel. Nagpaltiin kanya ti adat masaksakit nga umay ko agasan. At sikabat kayam gustay. Ay, wan. Diyak maawatan, hanuan niya dito sakit kon. Ay, diyak malabdanan. Jesus, Kuya Giyag, to'y sakit naman. Kuya Giyag. Ay, narigat ang maagasan to'y. So, kasayatan, no ipan ka ijay ayan nila kay Kulapot. Tandem kami ken Kulapot. Nakasigod ko day jay. Anya? Paayabat ni Kulapot. Masapol nga da ni Kulapot. Kadwa kami ang mangagas di takuyag-yag mo. Delikado ka. Matayak ka din. Depende. Sumay! Supay! Ipaayaban nila kay Kulapo, takasigod ka. Pinaayabakon, ina. Kunak ngamin na maibaybayag kayo pa'y adumtag. So, pinaayabak, umay day jayan. Ipakat ko ti kinasalamangkero kasigod sa bawil. Adyakan ka. Nanay, saan ang maagasan no dito'y balay dati pangipakaatan ta iti ritual ti panagagas? Padalaga. Ayang ko. Kuyagyag manin. Matino masubraan na ti kuyagyag. Iso nga, agsalamang kakaan kasigod Kulapot. Emergency day tuyan. Kulapot. Salamang ka. Salamang ka. Kulapot. Ayan ko. Sa deno dito, nagipanan nyo kanyak. Di ka nakagaray. Gusto niyo.
Adakan dito'y teritoryo dagiti nagduduma akasigod. Anya, nagduduma kasigod. Adda dito'y tay kasigod mo asairo. Ay, awan kasigod ko sa iraw. Adda. Ket adda met dito tay kasigod mo nga anghel. Ay, dayjay lang anghel di kasigod ka. Ay, awan kasigod ko sa iraw. Mala. Ura niya di bagbagam. Awan kasigod ko sa iraw. Ala, aguli magkangaruda. Agkidem kan tapno mairugin te seremonya. Te panangagas me iti kuyagiyag asakit mo. Ay, anya darami din yung kanya kon. Ayan di Dumeng. Ayan daro sa kensufeng. Sumar sa ronon, jay manugang mo. Nagbate da sufeng ken Rosa. Anya? Ay, una yan. Daditan ni Dumeng. Tatang! Dumeng. Ta nakasurutak dito nang ipananda kada kayo. Nakasurot ka, babaen ti salamang ka. Di ka man lanas daaw, no apay akas lanag tayab. Anakadaanon dito uy. Ay, uwan ngagpaiso. Jakpay kat amo no sa dino ditoy. Kasla nakaturugak. Kat itay nagmulagatak. Adda akon iti wangawangan ti kuweba. Ay, alan kasigod ko lapaw. Rugian tan ti ritual ti panagagas. Amang makaun-una ti sa iro akasigod na mangguyod kan kuana. Anya, guyodin nagti sa iro. Ay saan? Ay, igawin Dumeng. Ay, Tata. Ala, ay. aguli magkayon. Na kayo nga agkatugangan. Agkidem kayo. Kidem. Tatang, agkidumta ka no. Ay, partakam ti agorasyon kasigod ko lapaw. Sumuga din dagiti sa iro akasigod. Anak ti salit, tay kasigod ko ti sumungan. Ay, agorasyon ka na. Dumeng, tinglan na. Uwan, tatang. Tinglan na. Kula po. Kula po. Ay, may kaya ba ka undang lunak, Dumeng? Nagasan ka, Gustay. Naimbag tanauna at jay sa iro akasigod mo ang mga gaw kumakan kagusting. Ay, nakaskas daw. Sana ko nagkuy-kuyagyag. Sinalamang ka na kayo ni Ama Kulapot, tatang. Ay, anya apawar ti adda kada kayo, Ama. Secret. Anya? Di mo damagan. Sikreto may nga agkasigod na ijay. Naghawid tan, Dumeng. Uwan, tatang. Ang kasano? Sangay nagasan kaan. Ken adda kamel Chairman Dumeng. Itulod kayo nga agaawid. Angam adda rigrigat na. Ay, bidot sa timbagam, Ama Kulapot. Siya kundi chairman. Ang anya rigrigat na ti kayat mo asawan, Ama Kulapot.
naagasan kan, napigsa ka. Iso nga ubaan da kami matitan, ta iso rumeti dalan nyo nga agawid. Anya? Naibaws ti power ni kasigod kulapot iti panangagas na ken kagusteng. Agkarga pa iti power. Sakbay makasalamang kamanay. Anya? Iso kapilita na magmagna kayawn. Sa dino nga ron ti pagnanme. Iso nga rod sumurot kami matlakada kayo. Angem ubaan na kami. Takimapso takmatan. Kan kumarkaro ti araytes ni kasigod sa bawil. Ubaan na kon, Gusteng. Siya mati, ubaan dumeng. Nagpauba kayo mutay. Di ka agpauba. Di ka pa. Nabati batak? Ala. Kumusta nga tan ni katugangak Agusteng? Doming, mabali namin. Nabasak idinday to'y asinurat ti padak a contributor iti Ilocano Magazine. Tato. Managsuki sukmat daytoy a padak a manurat. Ado, ti naibagbaga na may papan iti daytoy na uso ita atato. Nagduduma ti kita ti tato. Ta adda pa yun kiday atato. Anyan aya. Tila madisdiskubre ti taon. Adda pa yan agpulseras iti tato. Sa bali pa itay nakita iti na minsan. Anak ka angklit iti nangisit a pulseras. Iti lenges ti saka na. Anyan aya ngagpaiso. Pagkwartaan damot daytan dagitay nakaadal nga agtato. Angem malagip kukit dijay urig nga agtatato. Daydaywan dagiti managpasyar at tao dayjay abaket. Nasuruksan asa nga gasot ti tawon dayjay. Na-feature iti magazine nga Ilocano. Jak malagipan anya nga isyo. Makapatuglep met talaga ti agbasa. Sa bagay, anya ngay ti aramidek ita. Sa anak meten na barangay official. Tapno mapanak ko maiji barangay hall. Madamdaman ton nga agbasa akmanan.
Anya pa'y nga taaya ti Jack magatang. Ay, mapanak man dita paglakwan iti luklupot. Igatangak mamad ni Gusting iti kamasitan. Tigis. Oh, Diyos. Asino ka taday ta amaki ante? Di nakmalasin na, nantay. Saan man may lasin ka? Ay, asino ak nga rod? Alangan ante, ibagam man tinagan ko. Nawaan kung anang iba ka ang mailasin ko. Kunakat adida kun malasin, ante. Siyak ni Candida, nga anak ni Nanang Unang akasinsinyo. Ay, Kanding! Si Kan? Wen ante. Imbuleng kunday ta Kanding nga awag da kanyak. Manipod pa'y ubingak. Diyak kaya tinday ta abirngas takasla Kaldeng. Unan niya. Uwan mo. Ay, agasam, napukawanak day di inang. Katkasla aklatay Kaldeng, nakabulos. Kaldeng! Ayan mo! Kuna na iday. Ay, uday Nagmaday. Sapay adda Kalding mi iday. Pasaray siyak tibaunan da mapan mangwayway. Ala, saan kan akalding? Ay, Kanding. Nagmadimot ngagpaiso day di ana ibirnaskan ka. Agam, nakanano ka? Apay akastamot ng tarupam. Ay na, tapno makapaginistorya mapanta di tay snack house ante. Agpalamista, bayat ti panagistorya. Ay na, talaga asabalin talaga, nakapipintas ka. Day talaangan si ding itingatun ti bibig mo kat tinagilasinak kan ka itay. Dakil nga istorya, ante. Amangan no nalipatan pa yun, no manutawin ko. Ay won. Nakaubing ka di talangam manutawin mo itan? 40 ako na. Ay, sus, pulos asan ama ibaga kasta itan titawin mo. Kas kalagtaon itinasrok na adwa pulaw. Dahita ti sikrito, ante. Ay. Kayat ko nga ibinglay kada kayo kun insan Rosa. Ay, awan dito ni Rosa. Nabayag basitan nga dahi Hawaii. Ay, ala, jakman amaw nga dahi Hawaii. No, kaano laan naggapo aki jay Hawaii. Balikbayan na, kante. Ay, una ya. Hawaiano gayam day tayo nakiasawaam. Kadwam ka di nagbalik bayan? Hawanan ante. Nabayag mo na dimagaday chay. Ay, anya. Balo ka nga rodad. Wen, balo ak. Ngam, awan makaibaga akasta. Gapo iti langak. Nagado ti agar-aram kanya kantay. Ayan yan ay kaanakan. Ay, wen. Adon na talaga tinalipatak. Anya nga iti sikrita apay kat nakaskas daaw ti langam. Mala, tangay agdamag ka ante, ibagakin ka. Kita mano di ka maiayaw kat agpaubing ka man. Alan, kasanaw. Anyat inaramid mo kaanakan. Anya, anda ka anak ka mabalik bayan. Wen, ngembalon. Nataayon day tay Hawaiano anak asawaan na. Aguray ka. Amok sa day ta. Amom day jay. Malagip mo ni Kandeng. Awuna. Pasaray ibagada akalding idi. Ngem umanay la pagrungrung aban na piman. Balon. Nanyat lang nga na ide sa balitan. Saan abim makat iti dadadandanin 40? Anya? Aglang lang nga pala teenager. Ay, makitam to, inton umay dito, inton bigat. Imubing anabala. Wanan Baknang, day di Hawaiano alakay na. Kat syempre,
tinawid na ti kinabaknang na. Nagasat mo't agsangit idi anak asawa idi lakayudan nga Amerikano. Ngam awanan da diyang Amerikano. Anda ka no duwang anak da. Kat naasawaan da moten. Iso nga ita, happy go lucky Makapanan iti sa di naman nakayat na papanan. Ay naggasatin anabalaw. Ay talaga. Iso saan ka nung agbabawi nga uray laklakayo dan ide tinagbalin nga asawa na. Tanay, agnamnam ay itan. Daytoy manantay gayem ko atuglap. Sa bagay, malmalpas ko to istoryak. Sa bali manan apakasaritaan may papan ititato. Malagip ko ni katugangak asupeng. Kayat na idi ti agpatato. Itikiday na. Ang inupay ni Rosa. Takasano? Agkalkalbo ka no di kiday na. Imingpis nga minan. Nimot katuga nga ka-chairman dayto Hello, Tatang. Dumeng! Anyat ko am. Agsursuro ta kiti istorya, Tatang. Apay? Kontento ka kada initikas tangar aramida mitinal daw. Kwa? Unmat. Apay ka day? Ay, addan sakit iparamid. Umay ka man kit day diti barangay hall. Tada pagsaritaan ta. Anya day ta, Tatang? Umay ka dito, ita personal, di panagsarita ta. Mas adumot lang di may bagak no kwa. Sige, umayak. Bayampay lang di tagsurat dita. Nawaya tirabe pagpuyatam ta, solo flight kamay. Oo, na ita solo flight ako na ayon. One month, malaksidano at nakadram on board. Anya? Saan ka ding? Awan, Tatang. Awan. Solo flight ka talaga. Sige, agrobatak labiit. Umayak dita barangay hall. Nay, orayin kawan. Bye. Bye. Anya nga tatiba ti kadugangag. Kasla na patag-unay takayat na pa'y amapanak iti barangay hall. Pagustwak man laangen. Narigat no mapasog yan. Nay, apag isong agpeso, chairman Ni ex-chairman Doming ti ag-chief tanod no kayat na. Baya masyak pay laang ti makisarita ken kuana. Chairman. Amoklatan kat ti strategiyo. Ay, saan laki di makapagkadkad? Awun. Tano pagturayin na tirikna na akasla madimot. Ada panguntrak. Kasanton na makapagsaan. Ay, sigurado da ita. Ay, nay. Isunti makita kita sa ti barangay hall. Agpakada akong chairman. May mayat nga agpaisunod na kayo ti agsarita. Wan. Agsubli aktulangan itong malam, chairman. Anya? Siyak ti sumukat iti nagretiro na chiptanod? Wen, apay, di nakman lakayat na tulungan na ya. Nao makakadain, amang tultulong kanya kakatugangam. Kinapod na, numabalin la ko mga isublik mo't langking katipinanawam atakam. Isublik ko ma, katapno si kamot lang ati chairman. Tanay, lakayudan akon baro.
Agsalogan ti pigsak piman. Salwadak kumamot at isalun at konti kunak. Ngem anyangay nga raw. Kat pimanaw kamot ide akasla saan mon akayat ti agserbe. Ay, talaga kit di asan mo akayatin at nagikat ka nga raw. Kuang amin. Ang maawatang ka duming barok. Ngam ita tadakan. Dawatik man laeng. Pangasim tauray babaan man lang iti panagtake mo akas chiptanod. At matulungan nakmat oray. Sag paminsan laeng. Ay, awan ka di ayat ni maalay o sa bale. Talagang awan. Awan makita kon amatalek amabalin nga apoy tarak. Kitay, dayta tinakalagi paking ka manugang ko. Kat anyangay, kaya't nga ron ni Dumeng ti agchiftanaw. Ay sus, dalaking kuanan, nudag panunot anaimbag. Anyat ko na aya. Panunutin na kanupay. Oh, kasta gayam ti kinunana. Di ada posibilidad na di nakayat. Ay sus, kas na kunakaon. Adaking kuanan, nupaayon na, akatugangan na. Sabagay. Kasla makitkita kon ti Jarmo ang nakisarita di manugang mau. Impakat mo mga tantay kinakatugangam. Ay sus, siyak pa. Ay, day kunakaon. Adaking kuanan, no di agpanunot anaimbag. Ala, nasaya at matnumayat nga agchiftanaw. At damanan patudunam kadagiti saan amar-arami dagiti daddo mga opisyal asadot. Wunmut. Samay sa, san la amamin barangay eleksyon tumanin. Una ya. Kat isunto man ti idurun maun ako man ti dataw. Muklatan. Awan na. Bareng kayat tupay mo dagiti ka barangayan. Ngem, ay, awan pagpilyan da bakit? Anya ti ammaom. Siyempre, kung natin daduma, bukbukodan yung nagkatugangan kunadan tao. Anya nga ron ngay. No awan to bilang ti makita da makabael kadagiti agkandidaton tumanain. Kapilitan anin tumanin Dumeng ti butusan da. Ala, makaamu kay nagkatugangan ditan. Kasta ti politika bakit? Ay, awagam tumangkit din ni Dumeng. Kumbinsiram mo, tap nagpanunot, anaimbag. Nay. Anda kami, auntie. Ay, si kaamot gaya ba talaga kandeng. Ay, kandida. Kati, adamot kadwam. Ni Ninang Amparo, ante. Ninang, ni Antik Sofia. Ay, isugayam ti ibagbagam. Ay. Awan, Ninang. Ala, sumrag kayo nga agninang. Susapo, bakit unay ti boses na? Ngamno kita ang tilangan. At kayo, ala, umay kayo. At tugaw kayo. Umay ka, Ninang. Ay, At tugawtan. Ayuyang ko dito'y idi sa anak pa'y anak asawa, Ninang. Kabadungalak ngamen ni Insan Rosa. Ang awan gayam dito'y tadamo gayam ijay Hawaii. ay, kastagayam. Uy, kabsat. Ay, mabitlaang Inak mangisagana iti pagpalami istayaw. Ay, uri sana, nantay. Daytoy gagarame, iti pagsasaritaan tayo pa. Sige, adya day taaya. Kwa, ante, kalkalpas mi nga main, nagmerienda, iti balayda Ninang Amparaw. Adda balayda, iti ilay. Kasta. Yuwan, Sophia. Pakalaglagi pa, mat iti day di Frank. Agpada kami abalaw, antay.
Agpada kami abalo tilakay ahawayano. Aya. Wan. Nataot matkit day, tibiyag day di asawa. Kano lang anatay. Napaot mati panagdin nami Ante, di ka nga tamamate. Ah, Ag 80 ti tawon ni ninang ko iti dayta alangana. anya. Ni. Dayo nga ubingak ititawan ngam isaw no kasta. Mabalain. Makita talaga iti langa, ante. Isu nga imay kami. Tano kayat yung mait nga umubeng ti panagkita ni Uncle Gustay mabalin. Aya. Mabalay? Mabalin, antay. Sus. Gakamain kin diti pagibasaram supya. Makita na kami ba? Ay, huwag ka raw. Mayat, nakaubig kayo. Talagang nagkaramayat, antay. Di uray mo ni Uncle Gusteng, no kaya na. Ay, huwag. Kumbinsiram ni Labs mo nga agpaubing mag. Tapno awan lugay kada kayaw. Nante, angam, sayang tawan sa. Ay, awan nga talaga dito'y balay. Ada di barangay hall. Amumutan ti amati barangay kaanakan. Aya, sana balay, ante. Da kayon ati unaen may pagpalawagan, no kasano da ito'y. Isublat min tumut kasarita ni Uncle Gusteng. O, anya, Uncle. Mayat kayo, kadagitim bagami kan ninang ko. Awan ladi kayal allogoy kada kami kanding. Kande, Uncle. Imbudlan kunday ta kanding nga birngas yung kanyak giday. Ay, sa bagay Saan na maibagay ti kanding. Mayawag kang ka iti dayta kinalapsat mo. Talaga, Uncle. Oh, anya, gumatang kayon kadagiti lako mo kanininang ko. Padasan niyo mo't, Malawin. Sigurado ka, epektibo na kita. Ay, sos, Uncle, 100% kunak na raw. Kinapudno na. Adda irekomendame kanininang ko para iti kanayunan panag-makeover ni Auntie Suping. Anya pa dayta? Narasa yan ti dot-dot dagi jay kiday na ang mabalin mi nga irekomenda ti panagpatatuna. Anya. Wan, Uncle. Para kan ni Auntie Suping laeng. Saan mo nga may nasken day ta kada kayo tanay. No kasano ti kaawan buok di ta tuktukyaw. Iso mo ti kapuskol dagita kidayaw. Ay, salbag na ayat. Dayta palat nakitam. May mayat ko mano dagita kidayo kay tinakalbaw. Ta maremedyoan. Babaen ti tato, Uncle. Di mo nga min mabalain nga itataw ti panakaator ti kalbuyaw. Salbag ka. Nandiyan dayta. Ohan niya, Uncle. Rugyan tayaon. Lakay. Anya ti mariknam ti tarupam. Ay, awan pa'y. Damo pa'y laang matipan nakayaplay dagijay pagpalinis iti rupa ako na ni Kendi. Ay, mayat matiriknak diti rupak. Naglamuyot pa'y kitday. Hala, sapay kumaa. Ta umipikto akas iti ibagbagada. Adun to ti mas daw di kay mo't lumaklakay kan bumakbakit. Kunadan to dagiti makakita ka datay. Uy, alakay. Nene. Ay, ada nagsapa makikaroba. Hey, Uncle, lumay kami ma. Di mo't kindi dayjay. Uy, umayan. Nagsapa daytan aya. Ala, ante, sorry. Ayan ni Uncle. Anya asoray. Ala, asober kayo Magore ka. Apay nakadalungdong day takadwam. Ay, siyak day to, hikabsa. Nanay, apay. Nakadalungdong mo ti kadwam. Ay,
Ala, Uncle! Impadas yung ka din ka ni Ante dagitay beauty products ng inted May? Kawuna-wuna. Barang umubing kami adagos. Isardeng yun nga usarain ka na. Naikatigalong dong Ha? Ay, sus, naganano ni Ninang mo. Nagan ano da tarupa mo ng paraw. Kasla ka mo ten bruha. Ay, Kwa! Impadas na mo, dyan inted mi kada kayo. Kasi resulta na ng kal. Antay, iso saan yun nga ituloy nga usaran dagi jay. Isublimin jay imbayad yo. adya. What? Nagtagtaga ihinapak manen. Ni katugang dito umaw-awat. Ayun. Mapan kami gayam iji barangay hon. Hello, tatang. Wan, umaya kon. Anya matan. Naimasak matan tinaturog.